Colossians chapter 2. So let's beka from verse 11 ukuyoma ku verse 15. Kwaba seKolose sahluko sesibili iveki iverse 11 uyofaka iverse yeshumi elinesihlanu. Colossians Sunday School chapter 2 verse 11 to verse 15. Sazoyibheka abazalwane ukukhumbuzisa nje ukuthi uPaul ebhala lencwadi sethole ingxelo yokuthi sekufike abaprofeti okanye abafundisi abafundisa amanga kwelibandla abasufuna ukususa abazalwane kuYesu Kristu, bafuna ukubasusa kwinkolo eyiyo, bafuna ukubasusa kwinsindiso eyiyo, bafuna ukubasusa kumusa abawufumeneyo. Amen. Epaphras lo eshumeza elibandla ulibekele ngokusobala ukuthi insindiso kuYesu Kristu, walibekele ukuthi Yesu Kristu ungubani. Kodwa bese kufike abafundisi bamanga kwelibandla sebeqala ulifundisa ukuthi mhlawumbe uYesu naye uyanceda, kodwa mhlawumbe number 1 kumele uede nokwaluka, of which lawo besuka kwibandla lamaJuda, kwinkundla leyamaJuda, besithi uYesu ulungile naye, kodwa kaloku niyayazi inkolo yethu yobuJuda ukuthi uloluko lubaluleke kangakanani. Nani noba ningabezizwe kodwa uze namkeleke ncinci full uNkulunkulu kenani nakukweluka. Amen. Abanye befika besithi lapha umzimba, inyama in and of itself ikhohlakele ngokumele ingombe inyama, kumele ivise ubuhlungu inyama. Ivangeli ke bazalwane esiqhelileyo kudala sithetha ngayo ethi abanye bathi abanye inyama kusindiswa inyama kusindiswa umoya. So yeke inyama itatsalaze yenze konke okufunayo. Amen. Ebefika futhi bethi mabalandele even izinto zamaJuda zakudala, uthi walandelana isabatha, landelana imicimbi yamaJuda yakudala ukuze namkeleke full uNkulunkulu. uPaul akayithathelanga abazalwane ukuthi into encinci abantu abafuna ukususa abazalwane kuKristu. Kungakho kule ncwadi ukufanisa nezinye incwadi yona uPaul athetha ngobunye abazalwane abanabo kuKristu. Uthetha ngomanyano abazalwane abanalo uKristu ukuthi bakuKristu, bakuye banoKristu. As early as chapter 1 uyayithola ukuthi nikuye, nguye nihlengwe nguye futhi oyinhloko yebandla, nikuye uKristu. Akayishile indaba yobunye abazalwane noKristu. Namhlanje uzosibonalisa ukuthi ubunye bethu noKristu senziwe saphila. Amen. Ngamanye amazwi noba zingathini imfundiso zalabo bantu bafikileyo kwelibandla laseKolose, ufuna ukubakhumbuza umpostoli uPaul ukuthi nina kubunye benu noKristu seninazo lezi zinto, anidingi yokwaluka. Seniphilisiwe kubunye benu noKristu. You've been made alive in your union with Christ. Amen. Bazalwane ligugu elikhulu lokwazi ukuthi sinobunye noKristu, lokwazi ukuthi sinomanyano noKristu. Umanyano saziyo bazalwane alukhathuki noba sesifa sisanomanyano noKristu nangapha kwengcwaba. Umanyano mhlawumbe ungalifanisa kancinci ezibona unkosikazi ekhulelwe, ngibona ukuthi kunento engaphakathi, khona into engaphakathi etyayo lapha. Amen. Ayikazi negama, ayikazi kwalutho, kodwa iyatya. Amen. Iyatya. Engeke ndiyibheke lento yokukhulelwa bazalwane, ngibona ukuthi umama nguye owenza izigqibo zonke, but ukubenefita nalo ngaphakathi. And umama mengenza izigqibo ezingekho right kungalimala nalo ngaphakathi. Ndibona kunobunye obukhona phakathi komntwana nomama. Amen. Kunobunye obukhona ubenefita kuloku umama akutyayo. Inene umama ozidakelwayo ophuza ama-drugs angagcina umntwana ephuma seyilimele. Why? Engawatyanga umntwana ama-drugs akaphumi nokuphuma eswini. Why? Unobunye nomama. Unfortunately kobunye uthi mase kufika 9 months kube kuqhathula i-umbilical cord. Amen. Khona ubunye bazalwane nathi esinabo kuKristu. Obunye uKristu bazalwane sincamla kwinto uKristu ayiyo.
unlike mhlawumbe umntwana okhulelwe ngumama ongamnakanga ophila nakanjani thina sinenkosi yobukhosi inkosi engcwele ubunye bethu sincamla konke akuko unyana kaThixo kungako kuyo lencwadi chapter 2 bikasixelela ukuthi yena uYesu Kristu ubuthixo buhleli kuye buthokozile ukuthi buhlale kuye ibone ku verse 9 ka chapter 2 esikhumbuza ngalokho esingokuba kuhlala kuye ngokomzimba konke ukuphelela kukaNkulunkulu kodwa uverse 10 azothi nani ke nina niphelelisiwe kubani kuye ngamanye amazwi ubuYesu ungcwele sincamula ubungcwele kuye ngobunye bethu kuye sikumzimba noKristu ama-vitamins wathola straight from the source uYesu Kristu aswatholi kulabafundisi bafikileyo kwelibandla laseKolose abafika besithi kumele ube nolwazi oluthile oluhlukileyo ulwazi oluyimfihlo kumele ube nama-realm ofikelela kuwo no thina abazalwane sikuncamula konke kuYesu Kristu and sesibheke uchapter 2 wathi wonke amagugu olwazi nokuhlakanipha nokuqonda bukuKristu ufuna ukwazi suku kuyokhangela labafundisi bafikileyo eKolose iya kuKristu kubunye bakho noKristu wencela konke uKristu anakho obunye bazalwane ubungapheliyo sesifa ubunye ungapheli sesigula ubunye ungapheli sesibhedlela umzali sesibhedlela unobunye noKristu umpostoli namhlanje ufuna ukusibonisa ukuthi kubunye bethu noKristu senziwe saphila siphilisiwe ngomanyano lwethu noYesu Kristu we've been made alive in the union of Christ with our union with Christ amen asibheke abazalwane verse 11 ukuya verse 15 enasokelwa kuye uyiqaphela bazana iBhayibheli yakho ungazidlule ezabo nasokelwa kuye nipheleliswe kuye umpostoli uzama ngendlela zonke ukuthi ungaphumi phandle konke okudingayo kuYesu Kristu udinga ithemba lokuYesu udinga ukukhuthazeka kuYesu udinga uthando inceba ukuthula kuYesu uthi lapha enasokela kuye hayi ngokusoka okwenziwe ngezandla ngokukhumula umzimba wenyama kodwa ngokusoka kukaKristu nimbelwe kanye naye ngombhaphathiso okungawo futhi navuswa kanye naye ngokukholwa ngamandla kaNkulunkulu owamvusa kwabafileyo nani ke ebenifile ngeziphambeko zenu nokungasokwa kwenyama yenu wanenza ukuba niphile kanye naye esithethelela zonke iziphambeko zethu wayesula incwadi yecala lethu eyayimelene nathi ngemiyalo ekuyo wayisusa ngokuyibethelela eziphambanweni wabephuca izikhali ababusi nabanamandla wabathela ngehlazo obala ebanqoba ngesiphambano amen ilizwi lenkosi asike siyibhekisisane bazalwane amen sinxuse nasenkosini bawusize silibandla lakho sibuke njengoba usebenzisa umpostoli uPaul ukubukisa ibandla laseKolose umsebenzi uKristu awenzileyo nobunye banawo nawo uKristu nathi size namhlanje usazi somandla ukuthi sihlaselwe babaninzi abafundisi bamanga ukuthi inkosi singalingeki ukujonga ngefestile ukuthi wenzekani lephandle kodwa sisihlale kuYesu sizinze kuYesu sibone ubuhle nebenefits zobunye bethu noYesu Kristu osincede somandla usize nalabo abangamazi uYesu Kristu ukuthi nabo lo bunye kuyafumaneka namhlanje lo musa uvamile namhlanje isimemo samile osize somandla umoya ongcwele uthi ilizwi lakho licace phakathi kwabantu bakho ngelihle igama lomfeli wethu Yesu Kristu amen bazalwane mafushane nje ndifuna sibuke ukuthi kubunye bethu noYesu Kristu senziwe saphila okuphila methetha ngako umpostoli uPaul uzokubheka kabili
uzokubheka kabini, uzokubheka kuphiliswa inhliziyo, kusindiswa umuntu individual. Amen. Akubheke futhi umsebenzi awenze esiphambanweni. Ngamanye amazwi uzobheka impiliso eza nomsebenzi wasesiphambanweni, abheka futhi impiliso mase iziswa izosetshenzwa kumzalwane. Bazalwane, ukuze samkele uNkulunkulu sidinga zombili lezi zinto. ICalvary uYesu angafa phaya eCalvary, kodwa mawungakhanga umoya ongcwele azoyifaka lempiliso enhliziyweni yakho soze usinde. Nomoya ongcwele akakwazi ukuzoguqula umuntu amatyala engathethelelwanga eCalvary. Abanye besingesi bathi there's an objective reality. Lokhu kwenzekileyo esiphambanweni uthanda ungathanda, kube khona lokho kwenzekayo babiza ngesubjective, okwenzeka kuwe individual enhliziyweni. iCross phasa ukuguquka ukusindiswa yiyo bazalwane into yenza umuntu amkele uNkulunkulu. Ngamanye amazwi umoya ongcwele mezosebenza kumele asebenze sekhona obhateleyo esiphambanweni. But nobhateleyo esiphambanweni ayitsho lutho until umoya ongcwele azosiguqula. Kungako kunezoni ngokwezininzi ezihambayo lapha, kodwa iCalvary yenzeka. Kukhona izofa sizingcwabe, kodwa iCalvary yenzeka. Kwenzekeni kukhona omnye umsebenzi okumele wenziwe enhliziyweni. uYesu usebenza esiphambanweni, asebenza enhliziyweni ukuphelisa insindiso. Akekho umuntu ozosindiswa ngaphandle kwesiphambano. Kodwa nesiphambano bazalwana nthi umoya ongcwele azosiguqula, asisho lutho kuthi. In fact, datha umpostoli uPaul mebhala sebubuwula kuthi sisisidenge isiphambano until kwenzeka umsebenzi kuthi. Ideyisho incwadi yezenzo chapter 16 mayithetha ngoLydia. Khumbula uLydia lo sesithetha ngaye. Ithi umpostoli uPaul ubhizi ushumela isiphambano, uyamshumeza lo Lydia, umkhombisa leko isiphambano. Kodwa isothi iBhayibhile kwizenzo 16 verse 14 ethi inkosi yayivula inhliziyo kaLydia ukuthi alalelisise lokho kushiwoyo. Sidinga yomibili lemisebenzi ukuze siphile. Sidinga uYesu afa esiphambanweni, kodwa sidinga uYesu futhi azosivusa ngaphakathi. Yiyo lento umpostoli afuna ukukhumbuza ibandla laseKolose, kufika abaprofeti bamanga, uzama ukukhumbuza ukuthi anikhumbuli nanina ukuthi naphiliswa ngaphakathi, naphiliswa ngenxa yesiphambano. Okokuqala ukuphiliswa kwabo kokwangaphakathi bazalwane, verse 11 and 12. Okwesibili ukuphiliswa kwabo ukuphiliswa ngenxa yesiphambano, into eyenziwe uNkulunkulu esiphambanweni. Ukwabona uverse 11 ka chapter 2. Uthi sokelwa kuye uKristu. Nasokelwa kuye, methetha ngokusoka bazalwane, ukhumbuza isiko lamaJuda lokusokwa. Lisiko eliqale kwiOld Testament, kwincwadi yaGenesis. Moyifunda incwadi yaGenesis, even uchapter 17 verse 10 and 11, ifundeka kanje. Ibilisiko obeluluphawu lesivumelwano uNkulunkulu ebenaso noAbraham. Itu verse 10 no 11 ka Genesis chapter 17, wayesithi uNkulunkulu kwaAbraham, wena ke usuya kusigcina isivumelwano sami kanye nenzalo yakho emva kwakho ezizukulwaneni zayo. Yilesi sivumelwano sami phakathi kwami nawe nenzalo yakho emva kwakho eniya kusigcina ukuthi baya kusoka bonke abesilisa bakini. Verse 11, niya kusoka inyama yejwabu lenu kube luphawu lwesivumelwano phakathi kwami nani. Amen. And uphinda verse 11 uthi kuzoba luphawu lwesivumelwano phakathi kwami nawe. Ukusoka bazalwane kumaJuda ibiluphawu lokuthi ungumuntu kaThixo. Ibiluphawu lokuthi ukwisizwe sikaThixo. You are part of abantu bakaThixo. Kungako even bebesoka bena 8 days, ngokuqhubeka nayo le chapter ukuxelela ukuthi after 8 days umntwana ezelwe msoke ukuveza uphawu ukuthi uzelwe kwisizwe sikaNkulunkulu. Even nowezizwe bazalwane ebethi mezofika lapho naye ukuze angene phansi kwesizwe sikaNkulunkulu kumele asokwe even semdala. Amen. Bebengadlala amaJuda bazalwane. Bezothi indoda undala somngaka athi tshona khona. Amen. Why luphawu lwesivumelwano uNkulunkulu abenaso noAbraham.
kube luphawu kamaJuda alithathele phezulu kakhulu uphawu lokusoka. Luphawu ebelulukhulu, it's almost like ibi-ID card yokuveza ukuthi mina ndikuwa semningizimu Afrika. Ngofika ezizweni uveze ipassport okanye uveze ubufakazi bokuthi wena usuka eSouth Africa, na umaJuda ibiluphawu njalo apho uhamba khona uveza lona. But ezisiya kusiya uphawu lugcine selutshintsha sekuyinto oyenzayo ukuze ube part of isizwe sikaNkulunkulu. Into ibikade sithi ngenxa yokuthi upart of isizwe yenza lokhu as uphawu. Isivumelwano bese sikhona ku chapter 12 kaGenesis verse 1 to 3. Sesenzile noNkulunkulu uAbraham isivumelwano. Uphawu luza emva koko as uphawu lesivumelwano, hayi ukuzosenza isivumelwano. AmaJuda kwelixesha bese kubaleke so much ukusokwa ngenxa ukuthi bese ungathi kumele usokwe uze wamkeleke. Hayi ukuthi ngenxa uthi wamkelekile soka as ubufakazi bokuthi upart of isizwe saNkulunkulu. AmaJuda bazalwane bese ibambelela uphawu, alibali ukuthi kwasekuqaleni injongo yoluphawu ibiyinhliziyo hayi nje inyama. Ebebambelele kwisithombe eyeke umuntu esefikile uqobo lwakhe, ebebambelele kwisithunzi kodwa umnikazi wesithunzi sefikile amaJuda. Uyibonaphi ukuthi injongo yayo ithi qhubeka uverse 11 uthi hayi ngokusoka okwenziwe ngezandla, hayi umuntu ozothatha akusike enyameni, akukuko ukusokwa kwamkele uKristu. Uthi nina noba Juda bafika bandla laseKolose, nina sanasokwa, why nifuna ukusoka futhi? Anazi na ukusokwa kwenu enasokwa ngako ukuthi akukuko kwenyama, why nifuna ukuya enyameni ngoku? Kubandla laseGalata wabaseGalatia udathi nina zidenge ndini, ngubani unithakathileyo bengokho phambi kwenu na uKristu eveza ebethelelwe, ngoba into eniyiqale ngomoya nifuna uyigqiba ngenyama na? Athi nuthole njalo umoya ongcwele nuthole ngenyama ngokuthobela umthetho okanye nuthole ngokukholwa na? Uthi umpostoli kubandla nazi nanini ukuthi nasokwa. Wayinifola line nilinde indoda ukuthi ize ngezandla izofuna ukunisoka enyameni, anazi ukuthi kukhona ukusokwa enakufumanayo. Ukuvila ukusoka ithetha ngayo ithi hayi ngokusokwa owenziwa ngezandla. Kwenziwa ngani kanti ifa kwenziwa ngezandla? Kwenziwa nguKristu enhliziyweni. Yes. Uthi uyayisho uthi ngokukhumula umzimba wenyama naku ukusokwa nasokwa ngako nina kwathinjwa umuntu wakudala wabethelwa noKristu. But uyayitshintsha yini uNkulunkulu ngoku indaba yakhe? Anguye bebeka ukusoka kwi-Old Testament. Uyashintsha yini uNkulunkulu mesithi hayi ukusoka ngenyama? Akashintshi uNkulunkulu. Kwasekuqaleni injongo ebejonge ukusoka inhliziyo. Even ku-Old Testament wona lamaJuda ebesayilibele ukuthi kwasekuqaleni uNkulunkulu wayejonge ukusoka kwenhliziyo hayi nje inyama kuphela. Sikubona phi lokho Deuteronomy chapter 10 verse 16. Uthi ngalokho sokani ijwabulani lenhliziyo yenu, ningabi nisaba ntamo likhuni. Don't be stubborn, nisoke lenyameni kodwa inhliziyo isagcwele inkani. Nisaphila ngokungathi nina anamkelanga uNkulunkulu. Wani phila njalo? Sokani inhliziyo makube khona inguquko enhliziyweni. Deuteronomy chapter 30 verse 6. uJehova uNkulunkulu wakho uyakusoka inhliziyo yakho nenhliziyo yenzalo yakho ukumthanda uJehova uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho ukuba uphile. uNkulunkulu usoka inhliziyo. I-Old Testament le singayo Jeremiah 4 verse 4, uJeremiah 9 verse 26, konke kufakaza lento iyi-1. uNkulunkulu wayevele ehlose ukusoka inhliziyo. Lokho beluphawu lento ekumele yenzeke enhliziyweni. Ilishwa lamasha bazalwane ukuthi abantu bagcina sebebamba uphawu bayeke lento belujonge yona. Incwadi yezenzo bekhuluma uStefan chapter 7 verse 51
uthetha nawo amaJuda azombethelela lapho uthi nina bantamo zilukhuni abangasokile kuphi ezinhliziyweni. Uthetha namaJuda asokileyo 8 days mezalo uthi kodwa nina anisokanga enhliziyweni. Why? Nibontama zilukhuni abangasokile ezinhliziyweni nasezindlebeni. Nimelana njalo nomoya ongcwele njengoyihlo ninjalo nani. Bazalwane, even Romans 2 verse 22 uthi kodwa umJuda yilowo onguye kaphi ngaphakathi nokusoka kungokwenhliziyo ngomoya kungengenyama okutuswa kwakhe kungaveli kubantu kepha kuvela uNkulunkulu. Ukusoka uNkulunkulu ebekuhlosile ukusoka inhliziyo. Umpostoli ukhumbula ibandla apho kufika amaJuda ezolifundisa ukuthi hayi kodwa ke uzwamkeleke kumele wenze nansi isiko lamaJuda lokusoka. Uthi umpostoli hayi nasoka nini enhliziyweni. Nasoka enhliziyweni nina bezizwe. Uthi kusoka ukubeka umzimba ukukhumula umzimba wenyama. Umzimba wenyama bekade njani? uRomans 8 uthi bekade engafuni ukuthobela umthetho kaNkulunkulu futhi engakwazi ukuthobela. Umzimba wenyama ebenjani? Umzimba wenyama Romans chapter 6 ebethanda isono ebesisigcila esonweni. Umzimba wenyama ebenjani? Romans chapter 5 ebesisitha sikaNkulunkulu. Umzimba wenyama ebenjani? Ebentantela elizweni esenza ukuthandwa inyama ephansi kombuso obusa umkhathini uSathane. Amen. Uthi nina nazi na ukuthi nalandwa nimzonda uNkulunkulu, nizonda ubungcwele bakhe nomthetho wakhe, naguqulwa umzimba wenyama wabekwa phansi. Ngamanye ukuthethwa about the old man. Xhego elidala nazi ukuthi nalilahla ixhego. Utheni ngosenifuna ukuzojuba ngokwenyama? Wayeli batla ubuluswa kanama. Amen. Alitsibe nali thothi libulo lapilo. Ithothi libulo lapilo. Libulutswe ipilo. Amen. Why nifuna ukuzozibona? Hey, yanimangaze uthi abazalwane sebeshesha ukuvuma kanje. Kuthi abakufika abaprofeti bamanga basebeshesha ukuvuma kanje. But akunimangazo ngixesha kulula ukwenza kwenyama kunenhliziyo. Kulula ukufola uzonikela uthi ujutywe enyameni kodwa inhliziyo inenkani inempakamo inenzondo. Asuthi bale sipilo kisira samuntu. Amen. Uthini umpostoli uthetha ngotshintsho lwenzeka ngaphakathi. Uthi meyiqhubethe kodwa ngokusoka kwabani kukaKristu. Kwakhunyula umzimba omdala, kwasuswa indoda endala ibithanda isono, izalwe emva komfuselo kaAdam. Sizalwe ngesono bazalwane, sizalwe kusisono. uRomans 5 ibanga usobala kumele kususwe indoda endala. Yilento uNicodemus ongayiqondi ukuthi kumele uzalwe ngabutsha noba ungumkhokheli kwisinagoge. Nicodemus kumele uqale phansi awukanzi kwanto, kumele kube khona utshintsho. There's a spiritual surgery ekumele yenzeke apho kugudluzwa indoda yakudala kungena uKristu. Ukusoka nasoka ngokusoka kwaKristu mina enhliziyweni. Anazi nalokho lokusoka kwenzeka enhliziyweni. Umpostoli uzobabona ukuthi kubonakala kukhanye kwelixeshana nebaptizo. Ubaptizo wokuveza lento nintshela yona. Verse 12 uthini? Uthi nembelwa kanye naye ngombhapatiso. Anazi na kwelixesha banibhapatiswa benifakaza ukuthi kukhona umuntu osembelwe phansi. uKristu besindisa abazalwane kumele kubulawe indoda yakudala kuze kube uzala indoda entsha. Indoda yakudala imfuna uNkulunkulu. Romans chapter 3 akakho namnye ofuna uNkulunkulu, akakho omkhangelayo. Indoda yakudala isisitha uNkulunkulu, yamzonda uNkulunkulu. Andithi ayicawi enye indoda yakudala ingayicaweni kodwa ingafuni nje uNkulunkulu. Ukusoka kukaKristu, kuKristu ebesityala enhliziyweni, esusa indoda yakudala, esusa amathemba akudala, ezisa insindiso ngaphakathi enhliziyweni. Uthi nembelwe anikhumbula ukubhaptizwa kanti senifuna ukuyosoka, anikhumbula ndinifaka amanzini ukuthi kwakusho ntoni nalokho according to Romans chapter 6.
Ukhumbuze libandla umpostoli, why senifuna ukuvumela abafundisi bamanga? Anikhumbuli na ukuthi ukubhaptiza kwenu bekuthetha ntoni, bekungqinela ntoni? Bekungqinela ukufa kwendoda endala. Uthi hazoqhubeka uverse 12 athi okungawo navuswa futhi kanye nabani noKristu. Ngamanye amazwi ukubhaptizwa ukushonisa emanzini, full immersion, ushonisa emanzini uphinde uvuswe according to Romans chapter 6 bekuveza ukuthi sife kanye noKristu. uKristu xa esifa nathi sife kanye, indoda kudala ifile nayo. Ukubhaptiza bazalwane ukona bekufuna kuvuma le ngoma ithi there's a great change since I met the Lord. The things I used to do, I do them no more. The things I used to do, I do them no more. The things I used to do, no, I do them no more. There's a great change since I met the Lord. The things I used to say, I say them no more. The things I used to say, I say them no more. The things I used to say, no, I say them no more. There's a great change since I met the Lord. The friends I used to have, I have them no more. The friends I used to have, I have them no more. The friends I used to have, no, I have them no more. There's a great change since I met the Lord. Oh, baptism of the Lord. Iyangimangaza mna abazalwane mase kujiya izinto zibila umva indoda seyikhupha ngebhesi ngoku ithi awundazi kahle kaloko. Ithi ungacabanga ukuthi ngenxa yokuthi umzalwane ungandigibela. Ayibo mayifi indoda kudala yafa ngokubhaptizwa ubungqina lonto ukuthi khona sekwenzekile ngaphakathi. Intando yami mayiphele kwenzeke yakho intando. uKristu yena uyibeka methetha kuyisivangeli ngokuthi self denial. Bari bamsala morawo bayitelepile. Ukuziphika uqala, ukulahla amathemba kuwe uqala. Yiyo lento yenzeka enhliziyweni mawusindisiwe. Nawe namhlanje if wasindiswa kwenzeka lento kwaba khona into efayo, amathemba afayo enhliziyweni. Mhlawumbe ukade uthembe wena, uthembe ibandla, or uthembe ifamily, or uthembe ukulunga kwakho, kwafa makufika uKristu. Oh yes. Oh, uKristu uyagudluza enhliziyweni. Akasheri iroom uYesu enhliziyweni. Uyagudluza wonke amathemba. Ungena ikamera nekamera athi ndimndodwa obusayo lapha. Navuka kwimpilo entsha. Navuswa kanye naye. uKristu wafa emva kwensuku ezithathu wavuka. Ekuvukeni wakhe nathi savuka to a newness of life. Kwimpilo entsha. Into ebengikade ndizithetha ngisasithethi. Abahlobo bekade nabansenabo kuzikwenzekeni indoda kudala ibethelela noKristu. Utshintsho kumele lenzeke ngaphakathi kumzalwane. Ukubhaptiza kufakaza lona. Utshintsho olungaka kubani ukwenza utshintsho olungaka enhliziyo yomuntu ikhohlakele kanje. Ikhohlakele kanje. Umpostoli uyasixelela again uthi kwenzeka kanjani. Number 1 kwenzeka ngokukholwa. Ngokukholwa ini? Ngamandla kaNkulunkulu owamvusa kwabafileyo. Ngamanye amazwi lawo amandla ithi ngamandla anikeza amandla, energizing power. Lamandla uYesu wavuswa ngaye ethunweni, akwazi ukubuyisela inyama kuYesu, wavuka kwabafileyo. Ngawo lamandla anivusayo ezinhliziyweni zenu. Ngawo lamandla abethela indoda kudala kwaba khona indoda entsha. Athi incwadi yaseKorinte 2 chapter 5 uverse 17. Yo jongani okudala kudlulile, umuntu usisidalwa esitsha. There used to be a time when insindiso ibimtshintsha umuntu. Ibingatshintshi nje ukuthaza amavesi, ibitshintsha ivini indlela ayiyo ngaphakathi, ibitshintsha iminqweno yenhliziyo, itshintshe. Umuntu obekade embona uNkulunkulu siyamthanda uNkulunkulu, umuntu obekade ethanda isono siyasizonda isono. Ebekade engathanda ukuhlanganyela sethanda ukuhlanganyela. Ebekade ethanda isono, ethanda ukuhleba umono, ukwatha umsindo, kube khona utshintsho makufika insindiso.
Kwakhona insizwa bazalwane. Kade umuntu imtshintsha ngaphakathi kuvele ngaphandle. Kwakhona insindiso kade itshintsha isidakwa, umuntu afike edakwa engancedekanga, ehamba ama-rehab, kufika uYesu empilweni yakhe itshintshe impilo. Yes. Asayazi namhlanje. Abantu bathi basindisiwe kodwa ubona watshintsha. Umuntu uthi usindisiwe kodwa ubudlelwano bakhe nelizwe buyefana. Umuntu usindisiwe kodwa ubudlelwano bakhe nesona butshintshana. Umuntu uthi usindisiwe ubudlelwano bakhe noNkulunkulu buyefana, abukaze bekhona, akaphilele uNkulunkulu, akafuni ukumazi uNkulunkulu. Bazalwane, kukhona utshintsho olenziwa ngamandla kaNkulunkulu enhliziyweni. Lenziwa ngani? Ngevangeli. Umpostoli azothi kuRomans chapter 1. Nanhloni ngevangeli. Noba ndiyakubana nanhloni. Ndiye eKorinte lapho kunengcala abantu abaclever. Nanhloni mina ngevangeli. Ndiyofika kwi-Areopagus kwincwadi yezenzo. Izifundiswa. Andinanhloni ngevangeli. Ndiyofika koprofessor nanhloni ngevangeli. Why impostoli? Kuba ingamandla kaNkulunkulu. Ingamandla kaNkulunkulu for ukusindisa. Bazalwane, kumanyano noKristu sisindiswe ngaphakathi. Ukhona umsebenzi wenziwe ngaphakathi, wenziwe ngamandla kaNkulunkulu, hayi ngezandla zabantu. Nina sekwenzeke ummangaliso ukuthi niguqula ngaphakathi, nihambisa inyama. Niyofuna ukusika inyama. Niyofuna ukujutywa, niyofuna ukujutywa, kodwa inhliziyo seyijutshiwe indoda kudala. Why? No, because befuna ukwenesa inyama. Nathi zilula lezo zinto. Anyone can pretend makuthethwa ngenyama. But kuba no pretend ukutshintsha kwenhliziyo. Kuba no pretend ukutshintsha even kwemizwa, even kweminqweno yakho ngaphakathi, kwento oyifunayo, noyilangazelayo, noyixabisayo, ukutshintsha kwayo ngaphakathi. Kuba no pretender lokho. It's easy ukuyofola amaJuda afika akujube pha inyama, uhamba usithi hayi namhlanje umuntu wabo, but inhliziyo ibolile. Nalo utshintsho oludinga amandla, nalo utshintsho olungummangaliso ukutshintsha inhliziyo yomuntu. Ngomanyano noKristu siphilisiwe ngaphakathi. Number 2, ngomanyano noKristu siphiliswe esiphambanweni. Ngomanyano noKristu siphiliswe esiphambanweni. Ebona verse 13 to 15. Uthi nani ke ebenifile ngeziphambeko zenu nokungasokwa kwenyama yenu. Ngamanye amazwi, nani benifile, into ebhalwa ngayo impostoli incwadi yabase-Efesi chapter 2. Uthi benifile, uyasicacisela lapho, uthi benifile kwiziphambeko. Umuntu ozele esoneni akaguli, ufile. Yamangaza mna ama-ministries afuna ukuyothatha lezi zinto ukuzibonisa izinto odokotela bazisebenzisayo, bazifake esifubeni umuntu ukuzama yilezi zinto bazalwane yazazi. Ezingathi ngama-ayini mama, simthi esifubeni uthi aphapha mathi. Zininzi iministries ziphethe lezi zinto, ziya kubantu ezifi bayaphila, ziya kwizidumbe emoshari, zifike ziyobathi isidumba sivuka, ziyobathi isidumba sivuka. Emva koko bazomthatha bambobe bathi hayi bampretend singathi uyaphila ngathi ufile lo muntu. Ngoba singadingi lokho bazalwane, singadingi ukuresuscitate, esidinga ukuresurrect. Ngoba bazalwane besifile, uyabona uyibhala njani? Uthi nina benikade nifile. Senizodwa nje abaprofeti, inkinga yenu ibingekho kusoka nje kuphela, benifile. Inkinga yenu ibinkulu, beningekho sesibhedlela, benisemoshwari. Beningekho semoshwari, benisemangcwabeni. Uthetha ukufa kunjani? Ukufa emoyeni bazalwane. Baninzi abantu abaphilayo ngenyama, but spiritually they are dead. Amen. Bafile kwintando kaNkulunkulu, bafile kumthetho kaNkulunkulu, bafile kwivangeli kaNkulunkulu, bafile emoyeni, ba-insensitive to iqiniso laNkulunkulu. Abathinteki. Okude kushiwo thatha umlando wabantu begula i-leprosy, balepere, ukuthi enye ingozi yayo i-leprosy lebazalwane echaphazela enyameni ibinokuthi ibulala ama-nerves, ukuthi ungayivi pain, uthi umuntu azilimaze ngokwakhe,
abamba isitovu sishisa abencokola anokuthumanga nawe nomntwana siyatsha isitovu siyabila isandla siyatsha why kwenzekela inerves aseva kwaphela ipicture bazalwane yomuntu ofileyo moyeni noba ungathini ngoYesu akachikimiseki afila ama nerves achikimisekayo ngoNkulunkulu akekho kwawona noba ungathini noba ungathi kurongo lokho angathi oh but akhonto ezomchikimisa akamfuna uYesu abanye benimangala manje yoshumeza abantu benikade umabandla benisuka kuwo umveze indaba zimnandi ngoYesu uthi no awusadinga ukuyibhatalela ivangeli ayithengwa iza ngoYesu kuphela ufile eCalvary uthi amthi hayi no mina ngise right lapha why ufile ithi nikade nifile verse 13 uthi wanenza nansi indaba okuphila wanenza ukuba niphile kanye naye uKristu wenze njani zintathu izinto ezibonakalisa umsebenzi wakhe awenzileyo esiphambanweni ukusiphilisa uyawenza eqala enhliziyweni njengoba sifunda 11 and 12 ngoku siqala umsebenzi awenzileyo eCalvary ukuphilisa abazalwane mithathu bazalwane eyokuqala ukuxolela kwezono kukuxolela kwezono esibini kukususwa kwecala eyesithathu kukususwa izihlomo zengilosi zihluswe izihlomo ahlambalaza ingilosi ngesiphambano sithathu ibheke isho njalo wasiphilisa kanjani verse 13 ekugqibeleni esithethelela zonke iziphambeko zethu oh njengoba ukuthi intshonalanga nempumalanga iziphambeko zethu akasasikhumbuli uthi nina nifumela njani abafundisi bamanga anazi na ukuthi yena indaba yalungiswa zonke zathethelela oh banganikhohlisa abafundisi bamanga bathi nidinga ukwenza oku naloku bazalwane baseKolose nidinga inyama ukuyituba nivisa ubuhlungu ukuze namkele uNkulunkulu nathethelela nidinga ukwenza amasabatha nefestival nemicimbi yamaJuda nathethelelwa nidinga ukuhambisa imihlatshelo nihambisa futhi etempileni nathethelelwa nayithethe incwadi yeHebrews chapter 10 ithi ngomhlabelo omnye ngedini elinye cha uYesu walula wakhulula abantu bakhe one offering one sacrifice wabakhulula abasadinga ukuyenza imihlatshelo uthi lapha nathethelelwa zonke bazalwane owaye ibalulekile kwinkolo yobuKristu ukuthethelwa kwezono because inkinga yomuntu noNkulunkulu sisona yebo inkinga ibenza ukuthi uNkulunkulu abesisitha kumuntu sisona into ibenza ukuthi abantu baze ezogweni sisona into yenza ukuthi ukukhohlala iveli la emhlabeni ubudlobongela obuninzi obuvama ngakho sisona into yenza ukuthi nawe ungavana abantu ungavana sisono bazalwane inkinga yomuntu akokuhlupheka kodwa sisono sayilahla lonto bazalwana sinakuthetha ukuthethelela ungako ungena ivangeli zempumelelo zingena because abantu balibele ukuthi inkinga yomuntu sisono Bible siveza ngokusobala lo Lazarus nobe ehluphekile kodwa ezulwini why kuba kwathethelela isono isityebe siyezogweni why kuba zange kuthethelela isono iBhayibheli bazalwane isebenzisa igama ithi zonke izono oh yazi yamnandi ingcebe esiyifumana uNkulunkulu niphilisiwe ngenxa yokuthi eCalvary kuthethelelwa zonke izono esokuhleba esomona esomsindo esenkanuko esokulala nabantu esabhoshile esokurape esokubulala yazi abantu sebethi ngeke umfundisi ababulali basizwe basindiswe eCalvary umpostoli uPaul mayibala incwadi ye1 Corinthians chapter 6 uzibala abala nokutabani athi nani kanje kodwa nahlengwa eCalvary ziyathethelelwa izono oh akumelanga abantu abanenhloni bazalwane masibashumala ivangeli ukuthi bazothina hey uma sibabona eCalvary ziyathethelelwa
ugcina uyayifihla kanti warape esemncane. Hayi warape yize Calvary ziyahlanzwa. Yebo. Ikhona insipho ehlamba zonke izono iyafumaneka eCalvary. If wena mhlambi uyayilegalisa kwayiqonda lonto uzonyakama masithi thina even ezitabane ziyasindiswa eCalvary. Ababulali basindiswa eCalvary. Rapists abahlebi abathakathi basindiswa eCalvary. Sasincokola nomama uMalibisi sithethe even ngabantwana. Sithi ezilonge besaphila. eCalvary ngabasindisa. Noba nganjani umntanakho anganjani ahamba ohlala esitratweni nombuzo esibuzayo usaphila na then isango laseCalvary savulekile izono ziyathetheleka. Uthi lapha nathethelela zonke wine entertain abantu abanifundisa into engeyiyo wine ivumela abantu abafuna ukunibopha bathi inyama ivisela umhlungu bathi khonzani izingilosi bathi ilandelana umthetho wamaJuda why zathethelela zonke senamkelekile nina. Oh yamnandi Calvary. Number 2 verse 14 wenzani eCalvary wayesula incwadi yecala lethu eyayimelene nathi ngemiyalo ekuyo wayisusa ngokuyibethela esiphambanweni. Abayilandayo le ndawo bathi kwakhona mhlawumbe incwadi yamatyala obhala amatyala mawukolota umuntu ilist amatyala akho okolota lo muntu lo uthi nanga amatyala ashoyo ukuthi this is your liabilities kulo muntu lona lityala lakho. Amen. Kuthiwe uKristu wayithatha lo ncwadi wahamba naye eCalvary wathi wonke amatyala ayabethelelwa eCalvary. Kodwa umnyotshoyo uthi no kwangamatyala sometimes wesono masiyobethela esiphambanweni abhalwayo ukuthi wenzeni lo muntu. Kungawo siyibona kuYesu Matthew chapter 27 naku John chapter 19 uYesu yakhumbula unowabhala wathi nansi inkosi yamaJuda bathi amaJuda isusa lonto Pilato wathi sendikubhalele ukubhalile abhalwa ngeAramic neLatin neGreek kubhalwa lonto. Amen. Bekuye kubhale kwicriminals maziyobethelela kubhala ama-charges wazo nakwincwadi yezenzo uFestus mefuna ukuthumela uPaul eRome uthi ndifuna amacala ndithola icala kule ndoda andikwazi ukuthumela isigebengu ndingabhalanga amacala aso. Iyo lento yenzekayo lapha zabantu bekunamacala ethu ebhaliwe kuthiwe uathi sisikhohlakala esikhulu. Kuthi uathi unenzondo unamagqubu akabathanda abantu kuthi uathi uphila ngokuncola kuthi uKristu izisa yonke. Oyathatha ilist. Imagine ilist ezibethelele eCalvary. Eyami yodwa bazalwane lendlu leyincinci ilist yami ngihamba iyofika eyethu extension 2. Ilist yamacala amacala okucabanga amacala okukhuluma amacala okwenza amacala okwenza lokho uNkulunkulu awuthandiyo nokucabanga lokho uNkulunkulu awuthandiyo nokukhuluma lokho uNkulunkulu awuthandiyo amacala okungenzi lokho akuthandayo okungacabangi lokho akuthandayo. Amacala even eyure enye angafika extension 2. Asi-exaggerate bazalwane ilist nje mayingaqalwa nje yami kuthathwe nje hour kuphela. Kuthiwe lo uNkulunkulu ungcwele wena ubucinga njani ubucinga kanje ingcinga enjani le elihlazo kanjani. Amacala wami ifike ngabadlali abeyivideo lapha ndingashona phansi kwetafile mhlawumbe ngozibulala ndiyozixhoma. uYesu uthathe lo macala wahamba nawe eCalvary hayi awami kuphela abazalwane bonke abakholwe kuye wathatha eCalvary wathi wonke uNkulunkulu ndibethelele kumo. Wathi wonke uNkulunkulu ndizowabhatala ebedinga igazi thatha lami ebedinga ukufa thatha kwami ukufa ebedinga ubuhlungu ukuthi umuntu ave ubuhlungu ethatha kwami ubuhlungu yivisa mina ubuhlungu ukuze bona bakhulule. Anazi bazalwane baseKolosi aniyazi lento ingaka amatyala enu uKristu wahamba nawo why ngoku nifuna uyowalanda eCalvary wanyokwemba nifuna uyohambela kodwa uKristu mina ndiyalifuna leli angiqiniseka ukuthi walithethela siye eCalvary. Nivumela abaprofeti bamanga abazalwana amatyala ethu
athethelele eCalvary. Number 3, wenzeni uYesu ukusiphilisa eCalvary? Verse 15. Wabephuca izikhali ababusi abanamandla, wabathela ngehlazo obala, ebanqoba ngesiphambano. Amen. Mayithetha lapha bazalwane ngababusi namandla, ithetha ngengilosi, most probably ithetha ngengilosi eziwileyo, and siyazi ingilosi enkulu ewileyo enguSathane umtyholi. Amen. Ingilosi namadimoni bazalwane zimbini into ebezikwazi ukuyenza. Into besikwazi ukusenza kuthi, number 1 kukukulinga, number 2 kukukutyhola phambi kwaThixo. Zizinto ezifunayo ukukulinga ukuthi uwesonweni, once uwesonweni zizothi Thixo uthini ke ngalo. Usirious izulu uzoba nabantu bakanje. Injongo yazo lezi ngilosi namadimoni bazalwane kukulinga ukuthi uwesonweni, then sithatha kuwa kwakho zizokubeka phambi kaNkulunkulu zithi uthini ngalawo bantu bakho. Imagine sibuza uYesu kuyofela lo hlobo. Uyofela abantu abakuthakathaka kanje. Alesheba bufokodi babathi waha. That's why itahlisa sifapa no. For bufokodi bo. Kristu siya bathu bawo. Siya bathu bawo. Indlela esicabanga ngayo. Abazalwane makuthethwa ngazo kuthethwa zizikwazi ukusilinga, tempt, and then zisityhole phambi kaNkulunkulu. Kodwa uJesu esiphambanweni uvuhlaze zona. Usihlaze njani? Kwali xesha bekuthi uyaphela ngayo Yesu, ilona ixesha uYesu ebesihlenga, ebethatha izikhali zazo ngokufa. Imagine nje ubuphukuphuku nithi simgqibile. Amadimoni bemazi uYesu, bemazi sayahamba uYesu, ethi hey wena enyane kaDavide, sozosahlulela na. Imagine sesithi at least le problem iphelile, le nto ifile esiphambanweni, kanti ekufeni kwakhe kukona kusihlangula kwakhe. Imagine ihlazo mazi celebrate mhlambe those first day Calvary. Ithi kuqetyiwe siqedile ngonyana kaThixo. Imagine the second day umcimbi esogweni, umcimbi wamadimoni, kuthiwa simgqibile uYesu, simgqibile unyana kaThixo, masihambeni ke siyelizweni siyobagqiba kabantu. Imagine be celebrate ukuthi alisekho kwithemba labantu, sizobahlala. Sizogijima sibo legion, siyohlala phezu kwabo, abantu sobabophele esonweni, alisekho ithemba labo. Abazi ukuthi kuzusuku lwesithathu. Kanti usuku lwesithathu uyafakaza ukuthi hayi ukufa kwakhe behlenga, engokuwahluleka. Ebehlenga uthi ngehlazo obala ebanqoba ngani ngesiphambano. Bazalwane nasi isiphambano. Bazalwane abantu bavuka ngo12 no1 ebusuku bekhasta amadimoni emkhathini. Bazalwane thina sithemba iCross. Ndatsho njalo ndimenyiwe ngumfowethu la mhlawumbe noba ngayibona le order ngakhumbula umfowethu ubuyani simenyiwe le eRez esikolweni simenyiwe bosisi lapho besithi labasisi hey kunemimoya la endlini kunokuchukuchukume la endlini bethi ubone nje amakhethi mhlawumbe seyethi ubuyani weza ke nethembe mina bezonixela hey nami ndiyayicinga le nto ake ndabona eBhayibheli amadimoni bethi indoda la ndizosihlazisa phaya. Amen. Ndifike sendiphuma nami sendingonjwa amadimoni. Amen. Kodwa ndathi analo linye ithemba. Elami ithemba iCalvary. Yakhumbula sivula lapho Hebrews chapter 11 uverse 6 sithi ngaphandle kokukholwa akukho ukuvuyisa uNkulunkulu. Yakhumbula sishumayela lapho sishumazana kwagcina sonke sesigobe phansi sesicela uxolo uNkulunkulu sonke sasilapho yaphela into amadimoni. Awungena amandla mnawazana ngenane wisdom ukuthi nizokwenza njani. Inye into endandiyazi uCross kaKristu inqobile. Abazalwane nali ithemba labantu. Asivuke ebusuku bazalwane hayi ngenxa ukuthi abekho abathakatha abathathi bakhona bagcwele. Abazabathathu bakhona bagcwele. uSathane unikwe amandla, umoya emibi inamandla bazalwane igcwele. It's not ukuthi asiyasithi ayikho kodwa sithi khona into enzeke eCalvary.
Sitha Calvary yanqotshwa noma ngathi uyambulala akazi yena ukuthi kulihlazo still kuye because undisa kuYesu Kristu. Tupholi ukuphila ngoKristu. Ukuphila inzuzo. Ngoba sebeyasibulala basakubani kuKristu. iCalvary ilungisile bazalwane. Ukuthi ayisekho ngokwinto sigqiba sifunda uRomans 8 bazalwane apho uPaul ayifakazayo le ndaba yokungatyholeki izizo ingilosi eziwileyo. Ngisho njalo ingoma esizulu ngisho naye omubi uqobo. Ngisho naye ingilosi akekho ongavimbi abantu kaNkulunkulu. Why then bezo entertainer amanga? Baphilisiwe uNkulunkulu. Wayibona uRomans chapter 8 uverse 31 uthi sesiyakuthini ngalokho na uma uNkulunkulu yemi ngakithi ngubani ongamelana nathi na yena ongayigodlanga yakhe indodana kodwa wayinikela ngenxa yethu sonke kungaba kanjani pho ukuba ngasiphi konke kanye nayo na. Verse 33 ngubani oyakumangalela abakhethiweyo bakaNkulunkulu na uNkulunkulu ungolungisisayo. Ngamanye amazwi Sathana unaka ukungijola nanokuthuma eCalvary. uSathane andilwi naye ngengoma amanqindi ngokulunga kwami ngokuthemba kwami. uSathane ndimkhombe eCalvary ndithi nibhatalele sosonke. Yasikhumbula wena 2 years ago awaqamba amanga wagcina sekunama consequences. Hayi Sathane ndaye eCalvary. Hayi ndaphenduka ndacela uxolo ukuthi Yesu Kristu eCalvary noKristu sihlambile eCalvary. Asikhuthaza ukuqhubeka esonweni, sikhuthaza ukuphenduka esonweni, usiphose eCalvary. uSathane akasenako ukutyhola abakhethiweyo. Why? Because zonke izono zabo zithethelwe eCalvary. Umhlu umsebenzi kaYesu Kristu. Umhlu umsebenzi wenzeni uYesu Kristu bazalwane? Usiphilisile. Ngomanyano naye, ngokuba mnye naye siphilisiwe. Usiphilise njani? Usiphilise ngaphakathi. Sijutywe inhliziyo, kwafa indoda endala, kwazalwa indoda entsha. The old has passed, the new has come. Usiphilise njani Yesu? Usiphilise eCalvary. Kuthethelelwe zonke izono, amacala wonke wethu asusiwe ebekade emelene nathi, esimangalela ethi wena umthetho uthe ungabulali, awukhumbuli na uqumbile, unenzondo, ungumbulalo omkhulu. Wathatha uYesu wayise eCalvary. Number 3 wahlambalaza even asiphatha imandla nangengilosi asenamandla sakwazi ukutyhola abakaNkulunkulu. Why? Hayi because bona batyholeki. Hayi siyatyholeka bazazinintsi zona. Siyehluleka, sibuthakathaka. Nalibufokode esibayina. But no, ithemba lethu alikho lapho. Ithemba lethu liseCalvary. Sibakhomba ukuthi ukhona oseyibhatela. Khona seyihlawulile. Amen bazalwane. Cela sivala amehlo. Oba siyabulela. Siyabulela ngoYesu Kristu. Nathi somandla kwinsuku esikuzo sincede singaphulaphula abafundisi bamanga abafuna usibopha ngamanga. Sikhumbule usasikade sifile kodwa savuswa kanye noKristu. Sikhumbule ukuthi kubunye bethu njengosana oluphila phakathi kumama nathi siphila kuKristu. Siyazi Thixo Nkosi nguye umdilini uKristu, umdilo siphila kuwo, nguye sibambeleyo, sithola ukuphila kuwe. Ngaphandle kwakhe asinako nokuba neziqhamo singabantu bakhe. Somandla ngathi abantu bakho bangasolo benethemba kuCalvary, besazi ukuthi akukho sono esingaxolelwanga eCalvary kumzalwane. Asikho sono esingathethelelwanga kumzalwane, umntwana wakho Somandla. Size nabangakholwayo bazi ukuthi khona ukusoka okudingakalayo. Akusizi ukunesa inyama kodwa inhliziyo isafile. Khona ukusoka okufumana uKristu, ukusoka kwaKristu. Siza Somandla ibandla lakho lithembe kumsebenzi. Lisho nalo ukuthi ndizibika kuwe Nkosi ndiyinto engenamhlobo, ndithembela kumsebenzi othando lwakho lodwa. Yesu wena ngumthombo, umthombo wabo bomi apho bangahlamba khona boni. Somandla hlamba nenhliziyo yethu, uyilungise uyenze ngcwele, icokise Somandla uyenze msulwa yona.
Oh, siyayibulela eCalvary ngegama elihle lomfana wethu Yesu Kristu. Amen. Amen. Sicela sume bazalwane sivale ngengoma number 5 dwala elangifela kuwe